Asu pen kep aputhak kachesong. कैसे हमरे डिस्ट्रिक्ट कमेटी पे पत्ते पिपोंसी तेरा सादlang aputhak हमरे नलों के खम खे अमाई कपादोपन Karbi ang long peron re koila ke pon kang hab je phan HAD Ministerial deng usuka song pen pinpur lo kapajerdang Kardom Karbi prime time long pen nili birta thanbang Sami Monica Milikpi nom birtang ton pen arjitha Ru Samson Singh Inti Amir Birialong Asu pen ke pachundong le pukache song padopon pusi pherang ke pen birtang pale Central government ato phong kaning je pon ke pachun bek ji polam chaga teng pen nona ke le ji winter station ahot ke 2016 abil ke ponji mate khachera ponji along Asu pen ke sapta che dondun de pusi pherang ke ang lam thining je Jongsi la so bil pachun bori dead pulote asam angkang along along ritin ta prek jaka che song asai deng ponji pusi Asu Karbi Anglong district committee kongchun bang sorjon hanse ta pherang ke ang lam thining je অসমবাসী ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল সংগঠনে কোনো কাৰণতে আমি এই বিল মানি নলওঁ আৰু আমি বিজেপি চৰকাৰ হকিয়াই দিব বিচাৰিছো যদি তেওঁলোকে এই আইনখন আনে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত কিন্তু অসমৰ ৰাইজ শান্ত হৈ নাথাকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা শান্ত হৈ নাথাকে আজি যি আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰক কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত শক্তি আছে তেওঁলোকে বিল আনিব পাৰে কিন্তু আমি কোনো কাৰণতে এই বিল মানি নলওঁ আৰু যদি তেওঁলোকে কিবা কাৰণত আনে তেনেহ'লে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অনাগত দিনত আমি ইয়াতকৈ তীব্ৰ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী কেইদিনীয়া আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলা হদত দিনজোৰা এদিনীয়া কাৰ্যসূচী হৈছে অনাগত দিনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু কি কাৰ্যসূচী হ'ব আমি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিম একো আপত্তি নহ'ব বুলি কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যত গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীহঁতক কথা যিসকল সাক্ষাৎ কৰিছে তেওঁলোকৰ অকল ৰাজনীতি কৰিছে হেনতে আমাৰ ইউনিটিটো ভাঙিব বিচাৰিছে গতিকে তেওঁলোকে ভোট বেংক পলিচি লৈ ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক লগতে নাগৰিকতা সংশোধনী বিধেয়ক 2016 যেতিয়ালৈকে বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে শান্ত নহয় যদিহে তেওঁলোকে এই বিল যদি প্ৰস্তাৱ আনে সাংসদে হওক তেন্তে তাৰ ভয়াবহ কিন্তু তাৰ পৰিণাম কিন্তু অসমত বহুত বেয়া হ'ব আৰু তাৰ দায়িত্ব কিন্তু অকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ল'ব লাগিব Singhasan constituency along Indian coroner cap Karbi Lamedamai Borjan along Kibi Ponche upon Paikuni ni Pai player ni ada porpai cap a porpen Tirika Mamai Keseng pon a birta perang kepen birta pale Inquirer nerke bang deng Karbi Lamedamai amai pikapa do ponche upon Tirika Mamai Keseng Tirika Mamai mai phula ke Karbi Anglong Thomas Council EM Omar Singh Tiso Lawrence Rong hang upon Dun Mai Phu Chandra Be upon Dun Mai Phu Dr Lipson Rong PhD upon Kongchun Bang Sarse Ingleng upon Rob Kongchun Bang Jiten Rong hang upon Rob Kongchun Bang Chandra Terang upon Dihin Rim Bang Jensing Teron Lapen Long Kiri Ingleng ato upon Sai Hem Chun Bang Alpu Pekpon Karbi Anglong arlok kedo kadogo vera tumta bang so amai kapachun je upon Kachera Pachetu Dunji Kachuningri Karbi Lamera Mai Singhasan constituency Borjana long Kewana for Ong Dungarara Tumpen Karbi Anglong Thomas Council EM Omar Singh Tiso Lapen Karbi Lamera Mai Tiripia Maya Tumapan Kachuro Alam The Pajir conference ladaksi ki biji la si pinia bangke reception committee ke seng labang swamai sing ni ponlo la pen ke Karbi Lamera Mai labang swamai pu kongchun bang la pen ke central committee bidi sar ka dong we ta anta wang lo la si committee ka dong we ta dak seng ponlo la pen ke reception committee a president abang a chairman abang ke nili phansi na la si labang so a program ke pachun pa mekaji ke palang miseni ka do ba we phansi rada pan singhasan rada ka do ba we Karbi Anglong Karbi Khai ana chana we chuni we labang so conference pachun pa mekaji phan ka do ba we ta jakong horang bidi pen sita me nang serap dunia phanta chuning ri eklo Karbi Khai do ana phan la pen ke jasemet peda bang ke Karbi Lamed Amai central committee aphan nitum churu par piglo athe ladak la sonson Karbi Lamed Amai a conference nilitum phan daknange 1p nangi bp abangke athe nilitum singhason ahawara bangke
category kadang bisa kami kompik lawan Karbi lame damai lo pulo tang te category kadang kami tumsi wangpo intellectual tumsi lawan ladak ni litum category joglu jogla lawan kapurhi kekom amuni nili metang ben cenglok lo latum pen sitame non jakong orang bidi sore kadang kami seme longpon popusi nitum singhason arat sitame coro partik lo alang litum han ladak conference ni litum han dak nang ne wan pi nang idi ya kon Asam Sorkar pen kapang dak nang kileji phaikuni ni phai kepar ni kapado ponji terasat lang lake nitum kroi kroi pura phaikuni ni phai player ni anarlo por phai kreni a por pen kese hamren district committee pen hamren along ke khamke ajay me kapado pon birta pherangke hundor kropen birta pale Hamren hithi barim pen hithi kimian ar muchejeng pado ponsi hithi kimi multi utility building a chataya long ratamai pi paman pon tet pado sitame Karbi Termas Council pensi chipari deng ponang jipura ke hangkatara pado pon lasi bangso Asam Sorkar bidi pen Karbi Termas Council angkang terasat lang nang kibibor ilake Karbi lojar dia song pen asap ta kortek thepusing kse bidisar sarsing ingleng bet pherangke to no ningjeng Hinten Jasmet, nonangkin isi November tarik Tebarni, Assam government hinten Karbi untuk mos konsil angkang arnu pusatame, bicara eligibility test exam kapal rupon jipan atau marmi panjat kontang lo, tapi Karbi lucar le songa hinten, labang so Assam government kapal rupon jat test exam ke komentin kasi kroi duduk athe 1995 aningkan ASDC, KSA, KNC, DSU lepen NCHS, FI hinten kasi topon, MOU lo matame labang ke pudak lo, lapen 62 la constitution para 3A1 dia long sa mit pudaglo je primary to higher secondary level ana bangke isi Karbi autonomous council fansi aron ka selam asha ko nganda pidet lo la son si tupon lo la si no la ted exam bang la LP school la pen bang ME school tum han lo ke than jia than bang tum sa recruitment is a process interview ke hang is a process la si jon si LP school pen higher secondary level ana aron ka selam asha ko nganda autonomous council long si do tang era phide bangke koson se LP school masor appointment ki phan state government ma si job lo ba koson se ME school masor appointment ki ja process la state government ma si job lo la si la ba comment neri ta Karbi charle song hi pen project la pen la bang so putha ka bang 1996 anikan 31st December ani matame office memorandum ta klang lo apotsi la Karbi long do an school sa mokha long than bang a vacancy a post mokha ka pa plenji phan bang ke Karbi autonomous council a hintensi exam banke conduct kone Mohamaya lapen nomadi constituency pen bachero brapet phaikuni ni phai player ni anarlo por phai krihini a porpen denero pathu klamalong gaon panchayat ke sengjepu thakar birong asar mai pen ke khamkhedun thipen ajok sai jok jesi samelang su blog atum kachirui nang birta pherangke James Milik pen birta pale Denarong pathu klamalong Assam Sorkar pen kapin khat pona teng samelang su blog atum pen Mahamaya lapen nomati pen gaon panchayat ke sengji amai ki bije phansi pathiglo sidame Karbi ronga sarmaya tumpen ke khamkhedun thiba jok pini le thopta bangso amai padolong le detlo Karbi ronga saramaya tumpen observer Ajit Borang nolam theke jaiduna tengke lahayalam nili tumpen Karbi Termas Council CM kaching kitang do lasi Karbi Termas Council CM alam boy mesensitik mati nili tum bangso puthak angkura phelong alam chini dun dak metike nili tum krodun thekte lasi nangli bangso alam angson kapali damjia phansi chuning widun lo pusi observer Ajit Borang no Karbi ronga saramaya tumpen thandun Itum Karbi ronga saramela bangso gong soba bangke paseng long lepula so protection bangke pini alang litum tanah sidon lo asi pini litum ladakan sot kali pini Karbi ang long eplang sitame labangso gong sobot gong ponsayat mate gong soba bangke ke pabilong le dia phansi nilitum kamatha do lapen ke non ke bangji sitame jate CM nilitum phan kachi chak do CM nilitum phan kachi chak do labangso gong ponsayat buthak bangke chingki chingbai paminang anle laso gong ponsayat bangke cari calon phan chingki ching thanang pusi alang lidang chi chak do sitami don puta nilitum phala bangso ko chingki ching vai belang to CM to akhe hai CM akhe yong se nilitum Karbi rong sarame phan ki chingki ching vai la pen nilitum Karbi rong sarame phan chot kali other social organization tum phan ta nilitum chehang ponji hala bangso ko ching vai long si don salo butangte nilitum la bangso gong ponsot ke sengja phan nilitum thangna ta patora dunde la pen nilitum alang litum long sitami kachera pasiru dunji sitami no nomor bangke nilitum chini netik angkura pulong chini netik bangke na bangso ponsot mate gong sobha la mangke nilitum proin helang la ke
আজি আমাৰ ইয়াত গাঁও পঞ্চায়তৰ যি ধাৰা সেই ধাৰা মতে গাঁও সভা ছেকেণ্ড গাঁও সভাটো ইয়াত পাতিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেখেতে মানি লৈছিল যে আমাৰ সুকীয়া যি কাৰ্বি ৰঙাচাৰসকলৰ সুকীয়া নীতি সুকীয়া যি দস্তুৰ সেই ৰীতি ৰিৱাজক আজি সঁচাকৈ সন্মান দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে নিজৰ যি অফিচৰ নিয়মাৱলী মতে যিটো কৰিবলগীয়া কাম আছিল গাঁও সভা কাৰণে গতিকে সেই গাঁও সভাটো আজি তেখেতে বাতিল কৰি দিছে কাৰ্বি ৰঙাচাৰমাই তেখেতৰ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বা তেওঁলোকৰ ৰাইজো আছে তেওঁলোকক অপ'জ কৰাৰ কাৰণে আমি সেই মানে প্ৰগ্ৰামটো কেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে মানে অফিচিয়েলি বাতিল কৰি দিলে আৰু অফিচিয়েলি বাতিল বুলি নহয় অফিচিয়েলিটো আমি আহিছোঁ অবজাৰভাৰো আছে লগতে কাৰ্বি গাঁওবুঢ়া সন্থাই মানে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে গাঁও সভাখন সম্পন্ন নহ'ল আৰু Bangsolam the ateng niliang son pachinidam poputa observer borapen lamchak chipiteka Karbi Anglong peron re koila ke pon ington nang ji mate inghap nang ji pura phaikuni ni phai player ni usuka song pen HAD minister sumrong hangre dengpin pur lokpa jerdam birda pherang ke rusam tok bipen birdang pale Kedam tang corner ni pen lone Karbi Anglong penaron re koila ke phurla pen ke pon kang hu joparni La sobut ha Karbi Anglong ke theke dinga tum dodon clip La sobut ha ke dam tang arni pen ta Karbi Anglong ke theke dinga tum aphan usuka song pen kapang habji aphan pin pur lo kapajira phong lo sitame malom so por mate chikloi jon ni bak ington bo puthot ki phur che chain thu phit la puson la si puthot koila ke phur la pen ke pon kang hu kapang habji aphan phaikuni ni phai player ni da por phai ke ba por malom usuka tiri pia mai atum pe patir pi ponsi HAD minister sumrong hangari deng pinpura lo puthot pajirdam thu pinpura lo along prabjin pen klurdung la pen lang mili along koila ke phur kang hu bom hap nang ji pusi usuka song pen ke jong pado HAD minister hin pen ta prabjin pen koila ke phur la pen ke pon kang hu kang hap jia phan lam chak chi pidun pusi usuka song tiri pia mai amai phu be bison teron la pen chunbang jin 2000 ka pen pachini non molom so por phan birta moin to paisna A huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar. Iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563282 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road, 782482, Karbi Anglong, Assam. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Kanj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kemi Kipipon. Lasi Lasonawar Sai Kemi along Ninghangatum Ali Chuan Dunik Tha. Warsai Kemi Laki Chiklu Jontro Kapan Kapamala Seke Piponji.
Lasi apor panhok he pin pen Claret Unisex Beauty Parlor along Patibok Damignon, Rong Karbi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi lan sa sekachini le thoji aphan laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic a hormonang litum ador kijum hek pen long pon ikji lase apor pacheton dun pen varsai kemi to endun iksana nang litum long pon ikji lake fridge long apren LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long apren do lake LG Samsung BPL Akai washing machine apren lake Samsung LG Haier lapen ke du thulang Plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikjim lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Apulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rong Karbi, Rong Berot, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo Pivothor Birta along Wang Twiglo. Karate Association of India, United Karate Do Association of Assam, Atupen, Kachapatir Pipon along, Karate Association of Karbi Anglong District, Pencherap Chitorunsi, Difu Kasa Indoor Stadium along Indeng, Cricket Home, United Karate Do Association of Assam, State Karate Championship, Paikuni ni Paiket Homarni, Angdungkiti, Mesen Pen, Kapachun. Ang dungkiti kapathu along Assam along Riprek Jamahawar Pen District in Koyang Bong Pen Bang Parosir Kebra Pokepatum Bang Suka Chapati along Nang Chapati Dun La Bang Suka Chapati along Nang Chapati Dun Atumang Bong Pen Kamrup Metro Atum si Championship anong Chipalong Bonlo Kamrup Metro Atum Gold Medal Pokebra Hini Silver Medal Thongkebra Sirkep Lapen Bronze Medal Plikebra Nerkep and Chipalong Lapen Borpeta District Atum Gold Medal Nerkep, Silver Medal, Isi, Lapen Bronze Medal, Isi Chipalong si, Runners up anong Bang Suka Chapate along Chipalong Dunlo. Athletic, Pokila Intipe Hinpensi Championship anong Pipa Jirpon, Lapen Runners up at Tumapan, Kasa Kongchun Bang Pangkachitero na Hinpensi, Pajirpon. Ang dungkiti kapathu along Karbi Anglong Termas Council, EM Omar Singh Tiso, MAC Dorsing Ronghan, Karate Association of Karbi Anglong District, Amaipu Prabhat Chandra Taro, Abarim Kasa General Secretary Dhan Singh Rongpi, Athletic Pokhilaing TP, Lapen State Secretary BJP ST Morja, Bir Singh Hanse atum Chetong Dun. Labangso kapathu along ke hai duna tumaphan puthot, national level along an kapathu dun long jiaphan pachini. Bokojan Police Station kapar loangkang Phaiguni ni Phai player ni Anarlo Porphai sia por malom ihum Dimapur Pendeu pani anat ke dam bom sang tike roy LP truck NL 08-83155 ke chat piga jok men khangune deda jok balibathar hithia dona hem patong damrai Kopai ke me hemalong munid do sita arloan sike do eda jok inudnatta are huke so bangavelang lapen truck driver handyman atum asoy ke me chuensi kajuilo Hadak adung arai ke do keton ke lang Bokojan Police atum thek dun long si adima longan pali dun si lang dun lo lapen truck ke Bokojan Police Station longan pondet lo Bokojan rong supi pen pherang ke anante rang pen nang ke lo birta
Karbi anglor loke do garo khaya tum pen pining surinia kresir kep aning kana baha ingdeng koira pli one gala festival phaikuni ni phai pho pen ni phai troxier nia ni thoma pharman dogmoka nopa ghat patu haklamalong katalon je phan ka chisik bom birta phaikuni ni phai player ni pherang ke pen birda wale Wangala Festival ni thoma pharman ka paman bon je phan dogmoka dopa ghat pathua klamalong katalon je di malong Karbi anglong termas council em Lunsing Teron lapen dogmoka municipal board chairman Biren Singh Teron penan parta ari sangho tumpen kisi kedang mate ki kim kerang pon boma di malong kahumri padodam Karbi prime time bangkela ponsi kang tompanilo domithak me kurwang thu